Северодонецк шерінде соқа құрушылар олып кече. Баштапта білдіргенлеріне көре база душман бөліклері шер мерkezінде өз позицияларыны пекіте. Рус işgalcilері Северодонецкны уч yönelişten уджым етті. Украина аскерлері оңайтылы позицияларда ерлешіп шеріні мұдафа етмеге девам ете. Северодонецк инфраструктурасы толысынен yok етілген. Мескен evlerinin %60'ını gayridan тіклемек мүмкіндегел. Лиман yönelişінде душман яңа уджым группаларына құрып, бөліклеріні құбетлештіре. К-52 геликоптері ярдымынен рашистлер Лиман Старый Караван yönelişінде уджым ете. Башқа yönelişлерде де вазиет кергіндір. На Бахмутському напрямку противник намагається витіснити підрозділи наших військ із займаних позицій у районах Білогорівки та Врубівки. Застосував штурмову та армійську авіацію у районах населених пунктів Комишуваха, Берестове і Ниркове. На Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках противник утримує зайняті позиції, завдає вогневого ураження із мінометів та ствольної артилерії. Украин ордасы душманға мұнасип қаршылық көстере. Донецк пен Луганск yönelişlerінде Украин аскерлері 9 рус ұжымына ұрып қайтарды. Бұның нәтижесінде işgalcilерінің бір қач танкі, 13 артиллерия системасы, 8 зырхлы машинасы ve 6 арабасы yok етілді. Қара деңізде yüz берген фортуна 2 рус майынны ленгерлерден қопарды. Бұны баштапта білдірділер. Күчлі далғалар Одесса вилаетінің ялысына алып кеткен бір майын Украин арби деңіз құбетлерінің мутихатсылары тарафындан зарарсыз алға кетірілді. Дегер майынны аскерлеріміз тамам деңіз деп атылатты. Одесса вилаетінің арби мемориетінде инсанларына диққатлы олмаға ве Украинаның ғалебесінден сон пляжларда ратланмаға чағыралар. Чүнки бөлі телекелі сюрпризлер рас келмек мүмкіндір. Эркун 60-100 Украин арбии элякула. 500-ге яқын Украин аскері яралана. Бұны Украина президенті Володимир Зеленский Newsmax информацион агентлігіне интервью бергені вақыт білдірді. Зеленский қайд еткеніне көре Украинада, хусусан Украина шарқандаки вазиет пек ағырдыр. Ситуація дуже складна на сході України, у таких містах сходу, як Северодонецьк та Лисичанськ. 60-100 солдатів на день гинуть в бою, та близько 500 людей отримують поранення в бою. Так, ми тримаємо свої оборонні рубежі. Якщо взяти Харківський регіон, то там навпаки ми тиснемо і наближаємось до українсько-російського кордону. Айна интервью бергені вақыт Зеленский Украина Авропа үшін күчлі мұдафа мейданы олғанны білдірді. Оның айтқанына көре Советлер бірлігінің сабық жұмхуриетлері, Авропа бірлігі вен НАТО азалары телеке алтында болуна. Зеленский Украина Русия территориясына ұжым етмек үшін дегел өз топрақларына қорчаламақ үшін душманның ұзақта болынған нишанларына атеш ача білген силяны бермеге рижа еткенін аңлатты. Щоб розблокувати окупований південь нашої країни і інші території нашої країни, щоб розблокувати порти, які були захоплені ворогом, щоб ми могли експортувати мільйони тонн зерна, інакше нам загрожує продовольча криза. Наразі 22,5 мільйони тонн зерна заблоковано Росією. Так ось, щоб розблокувати цю територію, яка має вихід до моря, до води, до наших людей, нам потрібно подолати відстань у 120-140 кілометрів. Без МЛРС це просто неможливо. Америка Бірлескен Девлетлері Украинаға $700 миллион қарби ярдымны бергенні илян етті. Бұны Америка Девлет катибі Энтони Блинкен білдірді. Арби ярдымнан яңы пакетіне душманнан бұйық ұзақлықта бұлынған нишанларына ұжым ете білген ракета системалары ве башқа бұйық калибрлы силя кірді. Блинкен қайд еткеніне көре Украина Америкаға ғарби силянен Русия территориясында ерлешкен объектлеріні ұжым етмейжегіні сөз берген. Це Росія напала на Україну, а не навпаки. Потрібно, щоб Росія зупинила цю агресію. Стосовно зброї, яка мусить надаватися, українці запевнили нас, що не будуть використовувати її проти цілей в Росії. Є довіра між Україною та США, а також нашими партнерами.
Тақып etmek ve mahkemege çektirmek için nevbeteki uydurma sebep. Sözde Rusiyanın yukarı mahkemesi Numan Çelebijihan adına Kırım Tatar Gönüllüler Batalyonuna teröristik gruppa dep tanıp onu yasakladı. Rusiya cenkinin yanı fazasını başlatmazdan evvel Ukrayna'da böyle batalyon yok idi. Onun resmi adı Numan Çelebijihan adına territorial birleşmenin Gönüllüler gruppası. Buna bakmadan Kırım'dan işgalciler mahkemecileri Kırım Tatarlarına sanki dersin böyle batalyonda iştirak etip için takip ete ve onlarga kanunsuz hükümler çıkara. Ularının arasında Edem Kadyrov, Fevzi Saganci, Dilaver Gafarov, Nariman Mejmedinov, Aydın Mamutov, Midjit Ablamitov, Rustem Gugurik, İzzet Gdanov, Arsen İbrahimov ve Rustem Osmanov var. Türkiye'de Ukrayna muhacirlerine çalışmağa izin verilüvü ve Rusya Ukrayna'nın işgal etilgen topraklarında hırsızlagan buğdayının satılüvü. Bu mevzularını Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Cemilev, Türkiye Prezidentinin baş meslihatçısı Yalçın Topçunen müzakere etti. Mustafa Cemilev, Ukrayna istihbaratının malumatına göre Rusya, Türkiye deniz limanlarını hırsızlangan buğdayının kanunsuz taşılması için kullanabilgenini kaydetti. Але 4 роки тому назад было принято решение, что некие корабли, которые посещают порты оккупованных территорий, в первую очередь мається на увазі порты в Крыму, не могут обслуговываться или приниматься в портах Туреччины. И мы предоставили список тех кораблей, которые краденую пшеницу с Херсонской области через Севастополь, а потом порты Туреччины вывозили или в Туреччине продавали, или дальше там в Сирии, Египте. И, ну, домовились все, что они возьмутся под контроль. Emine Vamilova 5 günlük hapis cezasını çekken son azat etildi. Ahmedjet'teki memuri hapis cezasını çekuf bölügü yanında Kırım Tatar advokatına çeçeklerinin kelgen insanlar karşılap aldı. Aman butun kun Vamilova'nı izolatorda tutkanlar. Advokat aytkanına göre anda şarayitler pek aşalayıcıdır. С 28 мая 2022 года, практически до середины дня 29 мая 2022 года я пробыла почти сутки в условиях ИВС. Ну вот о своих впечатлениях по поводу содержания ИВС я, конечно же, буду не только в своих записях рассказывать, но еще и оформлю в форме административного иска непременно. Emine Vamilova'nı sanki dersin sanitar kaydelerinin bozulmasında kabahatladılar. İşgalcilerinin fikrine göre geçken sene oktyabr ayında advokat öz zenadaşı Edem Semidlayev'ni korşalaganda kanununu bozdu. Semidlayev kadın işgalciler uydurgan sebeplerden açılgan dava bakılmasa kanda cemaatini haberdar etmek için sadece kutlevi haber vasıtalarına tefsir bergenini anlattı. По ее настроению мы видим, что она ни в коем случае не испугалась, не остановилась и будет двигаться дальше. Потому что мы двигаемся только в рамках закона, нам бояться нечего. Мы как бы представляем интересы только наших подзащитных и отстаиваем правду. Ак korçalayıcılar emin böyle etip işgalciler siyasi mabuslarının aklarını korçalagan advokatka baskı yapa. Emine Vamilova meclis reisinin birinci muavini Nariman Celal ve ağa kardeş Aziz ve Hasan Ахтемовларının himaye etilmesinde iştirak etti. Безусловно, мы связываем ее административный арест с ее активной позицией в этом судебном процессе и с выполнением ею ее профессиональной работы. Этот случай, безусловно, не останется без внимания. И кроме того, что есть внутренняя поддержка на территории Крыма, есть международная солидарность от простых людей, от организаций, от посольств. И мы обязательно добьемся того, чтобы в будущем такие аресты не повторялись.
Еміне Вамилева қабатланған айны қанун бозылмасы себебінден Айдер Азаматовта тақып етілі. Олар экстремизмнен күреш меркездің хадимлері тарафындан тұтылған адвокат Назим Шейхмамбетовқа қаршы тізілген мемори протокол бақылмақ керек олған махкеме отырышы башламаздан evvel тұтылды. Шейхмамбетов и Азаматовны санкедерсін санитар қайделері бозылмасында қабатлы деп танып, 8 күнге апске ташладылар.